हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। हर हर महादेव। केमती अच्छंती समस्ते? होप समस्ते बहुत ही भल थे। आज चलतु आम बुलवाक जा। आज व्लॉग टी आमर दारिंगबाड़ी जो आम बुलवाक जाइलु से व्लॉग टी वीडियो माध्यम आप समस्त को चलतु दारिंगबाड़ी बुलेक आनबी। तो आमर दारिंगबाड़ी विषय तो आप किसी ना किसी समस्ते जानते द काश्मीर ऑफ ओडिशा एंड बहुत सुंदर सुंदर प्लेस अच्छी सबू नेचुरल प्राकृतिक एंड आमर तीनोटी मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस अच्छी से जोटा कि आमर आज डेस्टिनी रमिति कि गोटे वाटरफॉल जोटा कि मिधिबंध वाटरफॉल आउ गोटे रहा आमर कॉफी बागान आउ आमर नेक्स्ट जोटा कि आमर नेचर पार्क जोटा कि गोटे हिल व्यू आ गोटे गोटे बटरफ्लाई पार्क। तो आमे पहुँचला बेलू बहुत भीड़ थिला। तो देखंतु केते भीड़ अच्छी। इटा आमे वाटरफॉल जिबा रास्ता रे। तो किछि बाट चलेला परे वाटरफॉल टा पडुची डायरेक्ट रास्ता साइड नुह। तो किंतु बहुत सुंदर लगुला बाटरे गला बेलू बहुत किछि नेचुरल जिनस देखिया को मिलिबो। तो आमे तो समस्ते बाहरी पड़थिलु बहुत एक्साइटेड रे। एक्चुअली एटा मोर थर्ड टाइम मु लास्ट दी थर जो आसती से एत भिड़ नाला एथरटा बहुत भिड़ थिला कहीं ना फर्स्ट कथा है विंटर सीजन और सेकेंड रे संडे थिला। तो प्राय बहुत पर्यटक बुलिया आसते चलतु देखंतु एंजॉय करंतु वाटरफॉल टी को। तापर नेक्स्ट आमे जिबा कॉफी बागान। आपण जे भी आसिया को चाहूँगी दारिंगबाड़ी थोड़े प्लीज आसतु बुलिकी जातु। बहुत सुंदर लगुच प्लेस गुड़िक जो मैंने एगेन विजिट करंतु भल लगे किसी नुआ एक्सपीरियंस करें। तो देखो वाटरफॉल टा बहुत ही सुंदर लगुला। आमे तो समस्ते फोटो क्लिक करथिलु बहुत एंजॉय करथिलु। तापरे नेक्स्ट आमर डेस्टिनी थिला कॉफी बागान टा। पैक कला बेलू देखिलु कि बहुत गुड़े जिनस बिक्री होची जेमिति कि सबू कंधमालर जेमिति कि कंचा हलदी डाली सुखिला हलदी गुंड हलदी आती नीट जिनस गुड़िक सब ये बिकुंट किंतु एमाने सब एक्स्ट्रा चार्ज लगाउछंती जेमिति कि जो जिनसटा 20 टंका ताको 5 टंका एक्स्ट्रा नहीं जाउछंती। तो बेटर हम आपण बाहर आसिला बेलू नहीं कि पळि आसंतु जिनस जहाँ भी आपन नीडी आ चाहिए एठू भी किनिकी नहीं पारिबे किछि असुविधा नहीं। हाँ पानी बोतल वाटरफॉल बुली सारा आम पहुँचल कॉफी बगीचा दारिंगबाड़ी जोटा दारिंगबाड़ी 2 किलोमीटर आर को जीवा पूर्व टिकेट काटिया पड़ुचे जन को 10 टଙ୍କା लेखे। तो बाहरी सब एमती देखिए सब देखो पैकेट करके सब रखी हलदी सोरिष सब प्रकार गोटा मसला पालुओ आ बहुत बढ़िया बढ़िया जिनस सब बिका आपड़ चाहिए परचेस भी करें। भितर जो चाष हो कॉफी से कॉफी भी ये गुंड करके बिक्री हुए। तो देखो टिकेट नहीं गलु टिकेट नहीं सारा
ମୋ ବାଟରେ ଦେଖା ହେଲା ତୋର ମୋର ଯେଉଁଠି ମନ ହଜିଗଲା ସେଇଠି ସେଇଠି ମନ ହଜିଗଲା ସେଇଠି ସେଇଠି ମନ ହଜିଗଲା ସେଇଠି ସେଇଠି। ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଫି ଗୁଡ଼ା ଚାଷ ହେଇଛି ସେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଖା ହେଇଛି। ଏପଟେ ସବୁ କଫି ଚାରା ଗୁଡ଼ିକ ରଖା ହେଇଛି, ଲଗା ହେଇଛି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଇ ସାଇଡ୍ରେ ହିଁ ଆମର ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଫେ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଏଇ କଫିରୁ ହିଁ କଫି ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ବି। ଆଣ୍ଡ ତା ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଆମର ଅଛି ଛୁଆମାନେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାର୍କ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇସାରିଥିଲା ଆଉ ଟାଇମ୍ ପାଖାପାଖି 2ଟା ହେଇସାରିଥିବଣି, ବହୁତ ଭୋକ ଥିଲା ତ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଆଗ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ କିଛି। ଆଉ ପାଖରେ ହିଁ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ହୋଟେଲ ମିଳିଯିବ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର, ତ ସେଠି ଖିଆପିଆ ସରିଲା ପରେ ବହୁତ ହି ଟାଇମ୍ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ପୁଣି ଶୀତ ଋତୁ, ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପ୍ରାୟ ବାହାରୁ ହିଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆମକୁ ଖାଇବା ମିଳିଲା। ତ ଆମେ ଖାଇକି ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ଆମର ଡେଷ୍ଟିନି, ଥାର୍ଡ଼ ଡେଷ୍ଟିନି ଆଉ ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନି ନେଚର ପାର୍କ। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ହିଁ 2ଟି ପାର୍କ ଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ହିଲ୍ ଭ୍ୟୁ ପାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ୱାଚ୍ ଟାୱାର, ସେ ଉପରେ ଆପଣ ଠିଆ ହେଇକି ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ, ପୁରା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଭ୍ୟୁ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ବଟରଫ୍ଲାଏ ପାର୍କଟା, ବହୁତ ସେ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାର। ତ ସିନା ଭିଡ଼ରେ ମୋଡ଼ରେ ଏକା ଦେଖା ହୁଏ ନାହିଁ, ମନ କଥା ସବୁ ଆଖିରେ ତାକୁ କହିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖା ହୁଏ ସିନା ଭିଡ଼ରେ ମୋଡ଼ରେ ଏକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ୱାଚ୍ ଟାୱାରଟା ଏବେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଉପରୁ ଯଦି ପଳେଇବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ପୁରା ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖାଯିବ। ଏଇଟା ତଳେ ପାର୍କଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳ ଉପରୁ ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆସିଲେ ବୋର ବିଲକୁଲ ହେବନି, କାହିଁକିନା ଦୋଳି ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ଅଛି ତା ପାଇଁ ସେଠି। ତ ଏଇଟା ସେ ୱାଚ୍ ଟାୱାରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଠି ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପ୍ଲେସ୍ଟା। ତା ସହିତ ଆପଣ ସେପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିର ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଆମେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ଡେଷ୍ଟିନି ଯେଉଁଟାକି ନେଚର ପାର୍କ। ସେ ପାଖରେ ହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବି ଟିକେଟ୍ ଲାଗୁଛି, ଚାର୍ଜ ପଡ଼ୁଛି ଜଣକୁ 15 ଟଙ୍କା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଭିତରେ ଗଲେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେକୋରେଟ୍ ହେଇଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ନେଇକି। ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ମୋତେ ତ ଏଇ ଗଛଟି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଥିଲା, ତାକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁକି ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଘାସ ନା କ'ଣ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ବଟରଫ୍ଲାଏ ପାର୍କର ଭିତରର ଭ୍ୟୁଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଖାଲି ପାର୍କ ତ ନୁହେଁ, ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବି ଲାଗିଥିଲା, ଯେମିତିକି ଗୁଳୁଚି ଆଉ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ, ଶତାବରୀ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ। ମୋର ତ ସବୁ ନାଁ ବି ମନେ ନାହିଁ କି ସବୁ ଗଛ ବି ଦେଖିବା ପସିବୁଲ ହେଲାନି, ତ କିଛିଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କେହି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି